Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sini umat salam lebih memuarisi materi masaifumullahu ta'ala kai hadir. Alhamdulillah, syukur ki mapoji tandrigang ka lauri si arajanganna Allah ta'ala. Nasaba angkat tak sinawari tepe na tau pada angka siki hadir si kira-kira kata pada beko ipas surana Allah ta'ala ya naritu majma. Maka tau apa iman salawanan niya bapa salam masa lauri ku pangulutta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa sungkulolona sahabat-sahabatna nan niya sini ummana ya maceri wilattu as-sa'abolina kiamah. Mapasik ka ari alaiku si bawari di imana pada ipasukui takwa ta'rifum Allah ta'ala si tawag na takwa. Nasabah makade pong Allah ta'ala rilala ko na malabi sini tau ya matapo si tinaja ko matawrifum Allah ta'ala nan niya mo pasukui takwa mo si bawa aja lalu mumate sangarin na angka ko rilala na iya agama salungi. Sini masalah lebih memuari si materi masihum Allah ta'ala. Ilalaya kesempatan lebih orang pengen sikit cede bisa ketoba yang hari itu pasalan as-so kiamat. Angka 10 tanda-tanda kiamat lopo. Diterangkan rilala di hadis Makkah hadis na At-tala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakaru faqala ma tazakaruna qalu nazkuru as-sa'ah qala innaha lam takuma hatta tarawna qablaha 10 ayat fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu' asy-syamsi minal maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa Ya'juja wa Ma'juja wa salasa khusfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Betuanna
Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na perhatikan ni wattunna macerita sahabatna. Maka dia Nabi tak ku sahabat-sahabatna agamu cerita-cerita mapu baliwi sahabat-sahabat macerita-cerita ki pasalan esso kiamat. Maka dia Nabi tak dena terjadi esso kiamat sebelum muitai 10 tanda-tandanna. Nah terangkan ina bitta sedi nomor sedi tanda-tandana dukhon yang dari itu asap. Dua tanda nomor 2 mesuna dajjal. Nomor 3 dabbah. Nomor 4 mempona mata soe pole orai yaitu dari arah barat. 5 nonnona Nabi Isa pole langi 6 mesuna Ya'juj Ma'juj. 7 longsor besar di timur arwah, longsor besar di barat asera, longsor besar di jazirah Arab. 10 mesuna api pole Yaman ya giringi tawe ku onro madepungenna. Sini umat sallam Nabi memorek si matari masaikum Allah ta'ala angkai hadir. Dena terjadi esok kiamat sebelum mumpo iye 10 tanda-tandana. Ibahasi jolok sendi tanda-tanda lopona yang dari itu dajjal. Iye dajjal mumpoi matu ya kumacawe ini kiamat lino. Yang dari itu mesui matu kumasana Imam Mahdi. Mesui kumasana Imam Mahdi. Watuna Imam Mahdi berkuasa mumpoi matu dajjal. Mumpona ya dajjal sebelum nona Nabi Isa pole lagi. Dajjal ia naritu keturunan nama to Nabi Adam alaihi salam. Ia matu mencaji fitnah pacoba ia paling meraja ia kenai rupa tawe. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makkadah rilalas di hadis riwayat Muslim. Dek gaga fitnah mappamula Nabi Adam gangkanna kejadianna as-soqyam ia paling meraja sangadinna fitnah dajjal. Ia hadas najallokangi makkadah ia fitnah dajjal liwa dahsyatna. Rimakon naro tungke Nabi na peringatkan i ummana pasalang bahayana dajjal. Narampeto Nabi tak rilalas di hadis sahih riwayat Bukhari Makkah. Dek gaga di Nabi sagadina pura na peringatkan ummana pasal dajjal. Umat sallam Nabi rahimakumullah matu ya kumacawe ini mesu dajjal ya rupa tawe nakannai asus sangang krisis timo lampe nakannai timo lampe kamaro panjang na iya ro dajjal ia rengi kemampuan kufung Allah Ta'ala ia ro kemampuan na mancaji ujian untuk rupa tawe kemampuan na dajjal nulle parintai lagi panonno ibosinna nulle tek pasubur itanai gangkan nama comok tanah-tanah napa engkana tiwi samanna si pada suruga si bawa neraka kujarinna napa mengaku ni dajjal kuyolona rupa towe sebagai puanna sininna alange gangkanna sining tau yadena sangifung Allah Ta'ala naceri wi dajjal mancaji wi pengikuna nasabak nasan ni yaro dajjal yaro fuang Allah Ta'ala. Rimakwan naro untuk selamat pole fitnah dajjal carana tania melalui perangi wi mamusu nasabak dega gemulai munai dajjal sangadinna Nabi Isa bawang. Jadi carana untuk iperangi dajjal ya naritu melalui kekuatan iman pak disengeng agama si bawa tauhid yang benar ya cocoke umat sallam lebih rahimakumullah gara-garana gampang tertipu tawe ku dajjal nasabak kurangi pak disengeng kurang nesengi puanna
kurangi naisapong Allah Ta'ala. Gara-gara nato kura pak disengeng agamana. Sementara tau ia ini sengi puanna nasaba engka pak disengeng agamana nisengi makada dajjal manusia biasa mi tania puanna alange. Umat sallam lebih rahimakumullah. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purana jelaskan ni ciri-cirinna dajjal supaya ya roh umatna dena tertipu ku dajjal. Ciri-cirinna ia naritu buta mata kananna, mata kirinna si pada anggur, mak gariti gemakna, maloppo pakkalenna olina macella, kulin rona engka oki lapaleng taroki makkada kafir. Ia odinna baca sallange. Ia ciri-cirinna dijelaskan rilala hadis-hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ijelaskan toy makkada dajjal monro matu kulino selama 40 esso. Iya kia se di esso pertamana si pada si taung etana. Esso keduana si pada si ulang etana. Esso ketelunna si pada si minggu. Napa esso lainna si pada esso biasa. Jadi kurang lebih ku ibilan normal i dajjal matu monro kulino si tahun 2,5 ulang. Umat sallam lebih rahimakumullah. Oleh sebabna laleng asalama ke pole fitnah dajjal ia naritu iperkuat i tauhid si bawa mengenal Allah dengan benar. Maguru kipat disenges syariat agama yang berdasarkan pole Al-Quran si bawa sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipa megai mello doang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ipa megai tay mello doang makkada Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang ku angkani mompo dajjal ibelaiwi ajak lalu capak-capai madeperiwi. Nasabak makane Nabi sallallahu alaihi wasallam niga tahu mangkalingawi mesuna dajjal supaya nabelaiwi. Hadis riwayat Abu Daud. Sini umat sallam lebih rahimakumullah. Pada angka mana kimai ipas sedia alai tak hadapi fitnah akhir zaman ipada cengiwi akidata keyakinata ipamegai ibadah sibawa ya tanim masa ipatunjukna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya naritu sunnana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin fastaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lah ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بنعمتك ومنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نوّر على أهل قبورهم واغفر لأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واشفي مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة لنا ولكافة المسلمين.
في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.